Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tautua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Hukanau Real Estate in Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, po saumo kesi, o loo e fia fia, po le hase tau te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o loo e nofo I se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai o na o watu I lo mota, a wā se whaataltal noanga I laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo whinau ma lo whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. O te whaatalo whātu I leo tātou tunu. I lau tō mai moanga I le mai ai o sauninga o le nia sapati. Whawhitai I le alofa ma le anga le leo le tua. Ua tau fo I lau o lo tō whamoe moe ma sau tāpenanga. Me pe o na tātou tau whai ai le malamana le la. Tāpua inga. I whata whai taulanga te tasi. I le ngata I a tātou I New Zealand nei. A o le loloa fo I o lo tātou tunu I so se tafa o le rangi. A tala whatua I le porokala me le ET Live I le neita a fiafio le sa. Le anga o lea sa misi mai le tātou porokala me lo na temi masani. I le tā o le fitu taia o astona I o waste tasi. O le mesina o whawhetai. O le ata whaemo lena matano o whaemo atu I las freile na fiafia. Longo ina le tātou atinu le tāpenanga o le ale. Ai tātou porokala me le taia o le na fitu fitu. E peo na masani ai. A lau te iloa, o le telo le tātou tenu sa o tau tali mai, wa le lei wa o wavelongo atu, ina I au tau taha tāpena iai, I le fiafina nei. Nei la fiafina na sapati, ya, e fwele mena tu sa, walawa tāpena lau sa, mau nei, upu fola peo na sa, ye sa uninga le malamana le la. Ya, a wale tātou fwalaunga tau whaiwi, Ile nei foi tau sanga, ia ma le tātou savalinga, le ua, ia no winga o le kirisimasi, ia le vai aso fau I lona asa wharelia. Tau ina ia longo atu ia te oe, o le tātou porokarame muli o le ET Live, o le nei tau sanga, o le asto o nai, o le vai aso asau, ioi o le ute iloa, o le aso wharelia o le tātou aso kirisimasi, o le alawa e whitaui. Sa o manatu e whaapea o le porokarame nei, o le porokarame muli le ET Live, ai lea o manatu lei, whao ngāpea le asto nai, e so o mara kirisimasi. E tau lunga iai, porokarame le ET Live, mo le tau sanga. Ia ona, tātou tau whai malo lo lea, si e toi hae mai la le porokarame le ET Live, I la so iwa o le masino Januari. Tai e le tua lutu isi fua mo le tātou o le tātou o ria le manu ia, le tau sanga fau. Mo mua no, whaafitai I le fionga ia Tangaloa Manase, ma le au unanga ale Aotearoa Hukanau. Ma tuala au unanga nila tamari ine le tunu. A whai o le naisa ili so whale. Po lea lava, po le whai o le tausanga nei, po le tausanga fau. Po lea wa e ma fau fau iai. Wala au ia, e fionga ia Tangaloa Manase le au unanga na Aotearoa Hukanau. Ia po, o lo whale fo ua fia whaatau. Ia awa kau whikuri aku ngi mana ngai e waku le unanga moe e le leo na fisili mo mua I le tama whanau na le tātou atinu e wha malama lama mea uma e ao na e silifia I la tātou lavangangana au ai e tele I whaia ia se whae unga ia dua la mena a fi whaatau lo whale fisili a Tangaloa a whai o fia sa ili so whale lei fo na fisili na fionga a Tangaloa Manase e fsosani ati atu oe I le tūblanga le nā ai o le tātou porokalame I le nei tāau mo le silifia le tātou atunu. O lea ua tāpena mai ta mali I e lua e whaile la whaatananoanga ma le tātou porokalame le tāu ne mua. O le whatalenga ia fiu mata ese le sara o le matau pula vale I tau I le sa mo langa e o tō tele o tōu sa turi matai mai le porokalame lea whaawau I le fiafine nei. Tasi na vai mo proklame io na te ulunga lo le fata noanga I le fiafine le sa ele sunga pali pa no ata vita mola manatua e fa ele va kasi ele va lua ele va e fa o no o papali I le fa msinonga samo sa ili ai le ami otonu ma sona avanoa e tau vai
i le whainga pālota a le tātua tunu. Leo sao? Sao? Inga wa uma o ngā lu wha. Ona whai mai lolo le wha masino pari alu. Alu e tau bā. Whatanuanga lana e tau lunga le tātua Proclamation. I le nea fiafi. Ya. Whai lo tātua maronga ata liu mai. Ya. Tātua tala me wha solo nea fiafi. We'll be right back right after this. Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tautua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Canal Real Estate I Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, po sau mo kesi, o loo e fiesila fia, po le hase tau o te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o loo e nofo I se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu ilo mota, a wā se whaataltan noanga I laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo u whinau ma lo u whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. I le whaaua weo le tātou Proclamation ne fiawhira sapati. O le ausi mani mai mo le whaatalonga le tātou Proclamation, mo le whatalenga ia whiu. Mata e se le sara me ta au tau customary land ya po le fa le anu o te mana o ya te oe a o e sa usi mai ma sa ni mai la mai mo le fata longa ma le to fa ya fiu ai ai se mata upu e te si le fia e le I manino le lei pe ai fo I sa fasili e te fia fasili e le lenga ya fiu o te mana o ya oe e te private message mai ya now a call private message o masani ela o fana o ngi me ka o private message wa foi ke foi la ko private message ngai fai but mo le tamama le tina e yai se mata upu te fia mala ma e fe me te fia fasili ai le talenga fi fai la o fana e ta la fasili na on a private message mai le mato I don't want e ta mai comments la lo la ngana fai ka we fole lo langi la ko ya o le me le mata upu pa tino ya oe ma fi so ai mai mo mana fa tano ngam fiu ai yai se mata upu e te leo marama mati lia e te fia fasili ai ya fiu. Ona tāle o lo fasili la fo mai atau either private message o la fo mai tato emaili. Nai mo wenungu le tato Facebook. Ai, o le whaatananga mo mona nei, o le tato Proclamation nei fiafi. O le a se mea e te tau o nā o a oina. Maybe put it in this way, a wake up call. Mo le sa o le ainga le o fuafua o le alue avele lua salau e ka le ainga e lisi. Fatasi ai ma le tiro mai ale ai nga poto fua le ingol fa msinonga le o mala man lama nei lo fa man mai no la sa o ngale le mon hato no le nga maulunga ia mai mawe pe ana fa pe le seini le minista ia ona wa te le level so swani ai ona le la o pasi nei le situ la fono le no ta o fo le le ya union to sangante nei le o ta o le leasing and licensing of Customary Land Act le la wata o tasivo no lima o lala na mai ai sa mato pe no fa tu va sunte ni sa ave sa mato fanonga I le committee e alo fa sui le ngole sa il alienation langa e le fitoi malanga na yo tatu matu ia ele fa pela na sui le ngo ia ai tu ma wai si me sa mato talo foi ave se le sua fo matai o ia min le se il tu langa le minista malana saini ai saini pesul ia ise a mesela sa matu talo fo ia fai e fa pena na manuia el fa moi na e se ia saini minista sa matu talo lo e taulan fa o popo ia inisi o aia e tu isuli mai o le alisi na fanua I o le amana mia o la tu fanua lisi pela o tu langa la le o tu tonu e fitu me fa o popo na o tu tonu le tu la fono le na pasi le ia unil tau sanga nei le la o tu wai ia na I nai ainga ele mafai ona saplisinga foi le vanga na wa foi le fasili ile ona le lisi le ona le lisi ya me se foi o le mo kesi fa pena ele mafai ona fai si mo kesi po se si foi le a to mo kesi fa no se si vanga na o ele ioenga ya me se foi me o finga luenga I hotel se e ile ia nai ainga fo le fa fainga luenga I o la tanga te faltali malo I le malisi fo o le ngata ile lisi o le fanua a ia mafai fo na ia ile ia nai ainga e ona ia ele
I tulanga o se vaenga o polofiti fo le ale falitali malo fatasi ai ma le reviewing o le lisi me fapena ia e feololo lava lana I me fauna o fa popo ia I le tausanga na te nei ono le matou talo ile alfain talava e afo e maulunga lava ia le saingi al minska po ane mau me o fa popo a loto al minsta e fa tino ia e le mfaia ona foi le asili atu ia isia ia fo ia tu I nai tangata I le paua le tono minsta o nga la pe ona e sauno o le fo la wa tala mai tu la fono le na pasi ai uni le nei o le ngata le sa vali a le o mo fai ona fa foi fa fala tu isi newspaper ma isi ma le TV ma isi tu inga fainga SSM fai ona fa sala lau ta to lisia le foi sa na le tolu masina sa fa sala lau le lisia le o tu le ono masina no inga o feo lolo si vaenga le a wo ia nei e ma fai e tangato a inga tai tasi ona lato sila I fa sala launga ia ma ave salato fa se apo se te fo I tulanga o lisia le lawa ina ia va no fa popo na e ui a le lava le lisia le min o ia le saini al ministale mau te pole ama e mau te le ofia o le temini o le ui ina isi vaenga na ma fa le ainga o e sui ainga na ave se fa se ama se lato a te tulanga o lisi fa sala lau ai pe o tulanga na e taua o le meta o fiu le ale I fai ta malolonga ko te foi tasi to ia le fa lo no winga o le continue le fa awa le tongina o le rent ale falta le malole I lungo le public land to the government le saying le minsta but o se upu I se beneficio tangata na lato a vele lisi all falta le malo they're not getting anything. Ia ole memonia wala ngale o ele ungal famstonga le maulu o le lisi le o le o se ngel minska nga maka le lisi o Kasmiland le la ole o ko lisi lo Kasmiland o le la o lisi o le public lands e tongi sa wala le MNRI le lisi le na o le tupe fo la le tongi le ile MNRI e avele vaenga ile avele ainga pot ai na o la e ta o beneficiary Kasmiland owners na la tu na e mafaiona ona famnueina ile lisi le tongi o le tulanga le na malo faftai wa manilo le mtapo il menati fi fa mamra mai I ore paul me te talo toi ono le mele o le taimi le ono masina le fa sala wai o te langona ile matou titilo I pau ale o le taimi muli le e mafai le ainga poto na ia ina le lisi le o le taimi o le fa sala longa wai misi mai lo il fa sala longa ai saini lo le ave lo fautuanga le fatun sili o le MNRI le minista saini ai saini lo minista ia o te longono wa muta lava ina sesia toi fa lave ma sesi toi manatu la ainga poto ia wa le la alu le e o sa o saini le lisi ai o le me sa siling fengtana sa vali sa wa ia le o tau fio lolo le o ma fa tala tu isi newspaper ma isia va no em fa sala lau o feo lolo la leva no e mafai e sui ai poton tilo ma lato ia o telefone ai o tatu tangata ia e se fai tau ia ai a misi mala le taimine ia o sei ni lol minsta ia o telongono ina lo o mtua tele fa le tonu pe ona atu ngalu pe ma matu atu matangi pe ia alo faftai la fai mano longa atari mai o te mana o tata noanga fiu ele o sar longa fai mano longa le tila te mai to e fa au Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tautua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Hukanau Real Estate I Manukau City. A whai o oe, o lo o yaiso whale motu, po saumo kesi, o lo o e fia sila fia, po le haa se tau te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o lo o e nofo se whale rent, e yai le fisosoani, e mawhai yai o na whaatau so whale. E mawhai o na o watu ilo mota, a wā se whaataltal noanga I laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo o whinau ma lo o whaamaoni, a wāsi o tanu Samoa. Whaftai.
whaawau whatananga i le nei tā whiu ele o sale de longa now o te role amatanga lua fe mono tupu eka ele na mana o e mai in ia tu wari taulanga le sale longa ole fesidi fiu esa ole valuation o ele yana maria sale longa e mai fai de taulanga tatu tunu mole mototele salafa ala utelo se eto ta ai tua le fai unga na fai fa amsinunga mesi la vai no manu no mata punei fia eka o ele sale longa wo fo mai e fai de taulanga le tunu ya faftai palauli e fo e fa pe fo no fa malulu atu i pa e tapau wa ti amlu man vai e tena ne fo ile maupu na fanua ma ai la tai fo io fa le fia mal fa la fai lolo nga pule mal fai to anga te lave ile to te e lave fo ile ava e ono lewa mai le fisili ia o le e fa malulu atu ai ono la ta ua ia tulanga o ele o le afio ono le fisili ia mai se fo io pa ole me ta ona o lewa i lunga fo io o whaamtalanga tulanga o me whapene i fai lava e so session sisile iai a le whaftai tele mo le fisili a tui mantua o le lua afe o le tausanga e lua afe na whai ele proclamation na mantua na ave lalo le tula fono fo ile na pasi ele ono whae ta o le Taking of Lands Act lua afe varu se lau fitu lua e ka atua sa longa na ave lalo o le tula fono le na e whai ele taulanga o savai i ele o salonga ia ona o te longona o taimi lea na saina ile lisi a salonga i a mati le lua fe ma le lua ia sa saini ai ia ai aveila le family ona o te longona ele o se evaluation na fai o te longona o se leni lava na ofo atu ele le fai ngā malol na taimi ia ona saini ai lea o le tuo le nuu ia ma ia ile unga fo le sa fai le lua fe mal fawana uma lona saini ia le fengainga na le lua fe mal lua sa le fai ona awai ia le pitunu o sakala fai le saininga na ona sa manatu sakala fai o la titi tele le se le ni o le latu le lua fe valu se lau fitu lua eka ona le ia ile o latu fa mo na mau e se latu mal saininga au le na le al nu mal al fanga na avele le fam sinonga ona fai le unga al fam sinonga mau lunga ile lua fe mal fa ile am tanga lua fe mal fa o le unga al fam sinonga mau lunga na fai mai ai o le saini lava tu wall saini atual na le nu mal al fanga ia ma a fai lola wa lo ia fa tu la fono tu langal na o le family ona fo le na ave ile la fanga salong o le taule na ave ai ia mantua la lento e pili lo la le pitunu le o sakala fai ia le unga ona o mai lo le o famsino mai fa fo peto faia ona fai le famsino ngam fa i uina ia te semo le lua fe mal fa mal la tu unga la na e fa vai la tu langa la le o le valuation ia me se le ia tau fo le o le nuo salonga pe sa silingi ai pe fa mauniel tu langa le o le saini al to tasi o le saini al na le ale nuo ato ia fa pupu atu o le unga o le appeals court na sa fa o le sa deliver ma tau au ina Lord Cook ia te semo le lua fe mal fa na fa mai ia le afo le fam sinonga na opili ele ai la ele mfai le tangata to tasi lana ia te tau to tasi ona fa pena ona apo mai le ia le nu ato lava e fai se saininga au fa pena ona tau le o mali le ato le nu ia ona fa le au ngai nai le ia le unga le sa fai le fa masino maurunga tato ile lua fe mal fai le amtanga ma le vaingalo na lua la o le fa masinonga na fa mai lo le ia le afo ia le fam sinonga e se fo ia le fuafanga le o le family ona le na afi wa o ai tulanga le maketi wa pe o tasile me te fa no pe au fa longo tala no le fionga le pale mi tulanga o le nga fa le tupe o tatu le pole valuation o tatu le fa mai le se value o tatu le fa samo ona foi leo le fa sao na alienate fa sao na fa tau ia ai pete ia ni o le unga le na fai el fam sinonga le a Lord Cook le na fai
le ai o le sa fa ngai la to ia nisi cases mai Afrika ia o New Zealand ma Australia ia fa tasi mali unga le Privy Council le Britania tele ala vala tu sai li ngana fai mai o fa pe le ai o le principal la le o le willing buyer willing seller o ai nau fai ngā paanga a le fia whaatau atu lo na whanua ma le o lo mana o whaatau atu lo whanua o le ala wala le tau e mali li e ila o le tau le na a sau ala le valuation o le valuation ia na o se ta iala ai a sau ale mana onga ma le mali e ngā tangata i to o lua e le tau e maulunga atu le valuation o le tau ala na ave ai o inala na whaonga ai e Lord Cook ma le a fo ile le vaenga le na apili ia le case fo le wa sa fa se case ni we le sa fa va la tu unga ai sa fa se case ile no ni we fa mai to fa la titi le tau o le se leni na ave a inga fo le e o la tu le fa le nganu ona fa mai le principle fo le inalienability of customary lands fa mai langa le mo fai ona fa tau ia le fa le nganu lo no winga la ele mo fai ona fa tu sa ma me o freehold land po fa no mi sa lot le alu lungo le property market ia o le lana fa mai lo ia le il famsino le aila le paula le mea la au mai la le value o customary lands fa no tau fa le nganu ia fa tu sa le ma le value of freehold lands ia o inala le fa vai lo le ia le unga le on fa tu lo le o le pe fie le mo el family ona le na uman na tongi sio ile no salonga fai fo ia na le fase lau todos fulu lua eka ia le tele o fanua e mo el family ona na le lana toi fai le reverse proclamation ile lua fe male lima pea lua fe male fa ia lua fe male lima ia ona toi fa fo ilola ia le o lava la ia le o le fase lau tolu lua eka au mai le mele sa proclaim le lua fe valse lau fitu lua eka fa mai na le fase lau tolu lua eka le me o fanua atole na ave le la ave fel taulang ai toi fa fo i uma le lua fe fase lau tolu iva eka salo o fa fo ila le tulanga o fanua fa le nganu ia pe o inale ta o toele tulanga na e man tu fo i ti la wa o fo le stanga ta e telina no faia o fo sanga inei ile me o le valuation o tatu customary lands ia mantua ia a tatu tilo lava le valuation o le freehold land nga le mea lava le o le fee simple right lava na e value la to ai o le tatu ele fale nganu ia e mai lava ile ia o le langi e tau lava ele ma mea uma ia o la au o vai o tulanga o tatu foi le o tatu au ngā mātua o lango mai te asam tulanga va pena e value uma o tulanga o la au iai i o le vao foi le e fa mo i tau la se mo la tu fo nga mai ma tulanga va pena e mai uma me na e value e o i pe no fa tu o sua vai o tatu fale me fa pena o na value fa no tau samo e matua ma o lunga le value o fa no tau samo pe a fu i le valuation of freehold land e a ta wala ia e ui ai na ua bo iei se unga al whamsinonga ia ai paule me talatu mai at least o lau iei se si tai o le value e le whale anganu e a matai le matau pule a le mea lava ia te tauan tatu fina wina le ai o customary land e invaluable ia ta ui e le mwhai on whatusalia i tulanga tau se leni ia le value po le au ngā hau ngā tupulanga o le whao ngai no tatu ele mawhai na velu longa winga ele mwhai whakuskusa inga i kulanga o le makeki le sau nuso el palmia ona ia te au ia ele avi for le principle now le inalienability of customary lands e whaava ele valuation o le unga fola na le na whai e sau ma le Privy Council o le tūlanga na fa mai ele mawhai ele e koe ngā principle ngā o le inalienability o ele whalanga nu ele mawhai o na whaatau o tatu ele e whaavai ei le whainga o le au ngā whaare se leni po le valuation o tatu customary lands. Alo, fiu, o lau siri, toi luana o siri o le tātaimi. Now, lau siri lea, o le tari o le ipere ai. Whase lau dorsu lua eka. Lea lawa ave ese mai le lua fe valu se lau fitus fulua ai o mange ave na alfa se lau tours fulua eka ai 5 million na le value now fiu o fe kaui le value ringe fa se lau tours fulua ai 5 million
o le value ngā le ngā whai ele whamsinonga. Kusala o le basis le ngā le ua whaavai ngai. Ia le tūlanga o le whaselau ko lua e kalanga. 5 miliona al mele wa luai. O no nawa ia te au la tō ia e peo na ufamta la tu le value o tato customer lands. Ia e le taitai o na whiaunga. O ngā ua whao ngā e ai fo ia e le whamsinonga le taiala na wa mai lunga whaatutusa ma le freehold land. Ia na ua whai e la tō le valuation na o le whaselau tō lua eka e 5 miliona. O le iunga na o le mea na whaavai la tō iunga. So le value na le na mai e le whamsinonga ma peise whainga, but to you, I'm asking you, do you think o whekau le value le whaselau kōs lua eka ai ngā 5 miliona? Peo na ufai atu o awia o customer lands invaluable le taitei o na whai o na whaatutu solia nā se leni matulanga o le value po le au ngā whaale se leni o tātou ele whaale anganu. Thiu, ala fisid mulmuri. Wala to po malai, wailo umai le tunu ma ufai tau umai le rangi o Samoa le ngata ia Samoa. A Samoa lo langi ako. Wa vea le whi au le nei tau mulmuri ala le te tāla i whiwa e whaatu tau ile. Te tau una mātāla o le tunu uiona ele whaale anganu. Wa vea le whi au le te tau mulmuri pe le tunu. Mamea, number 1, wa upule anga i nai oe. Number 2, wa oa le taitai o le malo. Wa oa le taitai o le malo. E le whakasi le whaale o whaiso. O so se taimia te manuai o oe wai whaia tala inga mai whaau au persa varilea. Awa wa upu le ngai nei ma oe. O le mea muli alenga o whekau e ngai. Le tusu singa la observer. He said, wa kauma vai se la au kia la fie. Fiu. Ola sau, le futu a mawala la no te fsiri sa la e, le asau tala. Whaftai, mana ele fisili o na o le tūlangai o le wingai o le sunga le palemia ia te awa ia e le tena fo i sau whaalongolongo ia le saunuanga le li palemia ia pauale mea na upopole ia uia o na o le tūlanga o le nofo le sau wha ia tuilepa o le nofo le palemia o le nofo le atunu. Ia o le ngangana fo i whaal taitai ia o ngangana lava e a fo e awa tele ia le atunu i tūlanga o le saunuanga wha palemia. Ia a olo ina le whaavaya ma o ina whaingatā nisi o tūlanga ua awala mai nisi tūlanga i peo na i saunoa. Ia o na popole ele o le whaamoemoe, o na ele o se nofo tu le epolo nofo le atunu. Ia o le mena ia te au i peo lau talifol na whai le whionga le palemia sa utu alalu. E o te le i fwoi le whaaleanga ia ia, paual mea o te sa u whape ai, o lona nā tiute, o la fwoi e tau mwhai ia e whina lana pito la au. Ia ai sa tau lana whaalolongia fwoi le whina winga o le mātou pito la au au e mo i ana au. Ia au lo i elto telefo nisi o uso o lo mātou ngalu e whaatasi. Ia ele eila se mea e a fwoi atu ngalu ai ma so o na whape nao na saunoa. O na tulanga i o le anganu e whailava i le whawhialoloai ma le whiawata'i. Ia o whapena, whaile tatu ngā luenga, ia a whamimaila ia tūlanga whapena, e mātou whapena fo na tali atu ia ia. Ia o le lopo whele mea, ia lona winga pia na whamai, e mo le afi pia a whapena, ia e le eise se mana o mia na tūlanga o na tātou ia o Samoa. Ia e maua lawe le tūlanga o le awa, ma le whaaloalo e tau, e mai se ai o tātou taitai, ia e o la tofu, e tau fo na whai fuafua. Ia o isi foi tamali i mawhai launga o le atunu lea e talanoa iai. Ia e iei foi ia me whaavai ia la mātou mau e pio na tau mawhai atu. Ia o le ala foi le nea whaafte iai i ti tui i tunganga o le talanoa midi. O lo mawal ni awa noa e tui talanoa tui foi le atunu. O na whamasino lava leo le atunu. O pio na mātou tau mawhai atu. Ia ai sau foi le pito la au le malo ia o na famasino le atunu ia po ai o lo fa maon ia o ai foi o lo fa pena o na yeni stulanga e tuli la to manu o no le fa mo e pe o na io ele iva valu i fa le tupe o le atina e ma le World Bank ia me se foi le tule ia Australia o le fatalenga ia fiu mata ese ele sara e ia lo una te inga ua manino ma we muli tai mai lana fa manga ile mata upula nei yo tanto ele pela no fatu le matanga lava ai ni officiali po se facili wala va yer kas ai se officiali se tasia e te mana o te fi facili ia fiu ona ta mai le la fo me ciao e lua me fa na fa ya ta le facili private message mai ciao pe email mai ya ciao o e te tango e po ese video au le umio le video there
ia le sili atu ma le minute. Ia le sili, ona lafo mai le o lau video a tau. E lafo ia fiu. E to e ta pena mai fiu. Pe ato e ha e mai le porkalame. Inga ki wei se mea pa u. Se mea e ki fia kuri a pulu whātana. Nanga na. Ia. O le manatu fo ele na. O le whatalenga a fiu. Ia lene taurunga nere whātana. You know. O le kasi ai lasi. O kere ngau pui ai nei te mari o le tunu. Ilana tala inga le nei le mataupu nei. Ia lele. Ia o le asa e mai mo mai wha mama mai la we fiu. Ele a whaina. Ele tau fia i le latu sa wadi ma le tala inga o le mataupu le anga ua tilo iai. O la tau sa fea ngai ma le wharatupero langi ma le ATP. E fi na wai mea ia. Ia. So lo winga la lau tala. Ta tala se ava noa i lo mawhau. E te whaalongo ma e whaafong. Even if you have to go back. Ko e replay a call interview ngi. Ma isi interview wa ke a. Ina ia iai. So maramaranga. A le wapine. O le wapine. E iai ele whaaleanga nuu. Alo tātua tunu. Wa gone. Wa le ko iai. Ola what? Yo le foi mai mo mai am. Le tatu tunu le to po male sai lungo fo por kala mele meta puta ele sale longa. Fa sala los furtolu eka. E ave foi ta longa. Aina o family ona. Are you kidding me? Fa sala mo no tupu eka asale longa. Ave le malo e fai ele ta longa mos tato ina se vai. Aina o le family ona. Tole. O le family ona la fika le family ona la. Masala o le kaule o le pe lua pe kolu ninga eka. Ai awa o le vaenga le o sa vai le la tuer taulanga. It's going to become township. Al meanga le o felo le o mar mangi ngo fa kala mefi. Fa sala lu sfuturu eka aina o family ona. O te mana tuaina. Now I remember. Sa yele whaatana ngana li pāmia sa whaasara lau dungo le, I think o TV e portu e pi. Sa whai lato whio tena inga ma sale longa. Lena la whaile pāmia lo pule. Whamiliona le sale longa. E foli lolo tua. E foli lolo tua. Aile e maisi o enga au tau sale longa e whamiliona lea. O ki koe avengea le whamiliona lea. Se iri kau langa lena koe whai sale longa. Le aisi mea mo kou sale longa. Toi fo iri maroma ave lato poloketi. I remember now. Sa no ngana palmi e fuli lolo tua. Le sta ulanga e fai salonga, ko e avel family ngal malo. E ko fa fo e ko. All malo e so e me fai la ko. Ta ulanga. Now I remember. What do you think? If you want to comment, I might do ngalo. Ta melan. If not, you can comment to me privately. Then I can share with everybody come next week. Ele tato por caramela la. Fai maro longa le jilai to tiri mai fa wow more ne fiafi. Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le wha malu o le Aotearoa Canal Real Estate in Manukau City. A whai o oe, o lo o yaiso whale motu, po sau mo kesi, o loo e fia sila fia, po le hase tau e te tau na toi wha tau ina tu ailo whale. Vala au mai nei au. A whai foi o loo e nofo e se whale rent, e iai le fisosoani, e ma whai iai o na wha tau so whale. E ma whai ona o watu ilo mota, a wā se wha taltan noanga I lau lawanga ngana, e au noa ma se tutongi. Vala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo whinau ma lo wha maoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. Mana tua fo i le tātou tunu. O loo ia tātou tala o loo mia lungo le tātou website, tala no media. A iei tala ua lo mia le tātou website, nai te whaitau iei. So you can be updated with what's happening in Samoa. Yeah, I may se fo I la ia lo longa. Lena fia ia le tātua tunu manisi tūlanga o mawhapena. Whaftai le kampania lai, au te huka, mana tua fia whatau so whale, pe whatau fo ilo whare. Tana noa le tamari ilo le tunu le fionga Tangaloa Manase. I lau lava ngana, mauai, po e kau mafo fau fo e whatau so whale. Tamari tonu lo le tunu, e te fasili
ma talanoa la uma ia ia ofisili i mela o lava tanga lo e fa mam la mana ia oe ia la mata upulina tatu tala me fa solo i le nei fiafi o le sunga pari panoa tavita mola mana tua na pau mal mata nga ma papali ile vai aso talu wai le fa mala mala maina o le mau fa masingonga ngalu ai ko e kasi la fa masingonga le ko ko ngi o fa ia pari vaski a tu pi continue vaso ngi fa mala malama fa makala po le ale mena tupu tu tono le potu fa masino I lau fa masino ngamuli muli a le venga ka me nge pari kalngonga le alungi o le nga ka ngalaki mai a walaki ko iloa mai si fai pule ale HPP o le fa tan nga ne mo sunga pari talo fa pali malo le soi fo manui era nei taiao malo tui a talo fa tu la sunga le nei taiao fo ia fa pe fo ile fa fong ana le tatu o tunu o lo a fion papa a o tu e fao le langi papali I ele lei o le so onga o le tatala noanga mai le vai aso na te nei au le fa o wina o te manato e toso lai titi lava I tua langa na fai o le tatala noanga I le vai aso lente nei pali se ie e toi fa mala malama lava o le upa peltania o le settlement fa mo le pali fa mabla mai fai lo le settlement o ai na awai I le settlement le nei papali Faftai tui. Te manatu o se vaenga tāua leo e whaafisiri mai ei na ia malama ai foi. Leanga e o ai se whaamitalanga I le melen sau no ele minsta I le teimi o lana launga I tono le palemene ina ua whaiteu te unga nei. Ina ua malilia I tu e lua o le awhari settlement. O I la tau na whaia le nei settlement po le nei malienga. O le loia sili, o le electoral commissioner on behalf of the government ia matou loia o precious ia whapea fo I malaloia ai fo I atuala ponfasio o tamaita I o ngalo fo ia tia ulon suafa a o le faletua o tuala ponfasio o la tau la ia sa fatalo no ina le settlement lea ma tele ia I le te mile o fatala noanga a le mesa fai e tala no le HG electoral commissioner ma matou lo ia ia ona faile o feutanga ina nei a umana feutanga ia ona fo I lole ia ile tai o le malo o lo fatali mai ele tai o le malo le li palemia ia a tonu te tonu foi sai ai mali minsta o famsinonga te mirea lelei ile tera noanga la lea o le sai ai lo ia fa pezza si male lo ia al malo lo isi del malo male li o no winga la na fa fela na work out the mene pa no winga le na mi sei lo ele ia o lo le sa fa ia lo ia nei na fa fela how did it work out o ma fe mata a uma ona feiloa ia matou loia ia ma loia le HG ma le electoral commissioner ia mana tua foi tui o loia ua malama le leila ua e winga le tulafono ma le mele matou fina wai pau ale mea sa matau I loia ia fai te unga ia la fai I le tūlanga e mawhai ai ona ouanga wa wow e a vea masui tau wa ma fai ona sao ma palusa lue I lona suafa afe mata. Ia whapena fo I ma le finau ia le lo ia pone fasio o lona faletua. Ina ia ma fai ona talia le stala lona winga la o si le fia le ia matou lo ia. Ia ma mea ia matou te mana na oi lona inga finaunga ia sao matou ma fe mata ma tuala pone fasio. Ia manisi foi mana tua ile fa pena o matou le mau te fing nau iai o le ava noa lea e te tala tua inisio sui o lo fia tau va I tūlanga ia mau te fina wai o le au toi fa amtala tua le mafua le mea lai ona sao le telo tangata ia pe a fai o le amala malama ile settlement le na fai ia ona o lo lea o la tau pau ale mena mafau tua ia mafe mata ile settlement lea ia malo ia bai la mele sa no ia ma fai ai e tau fai fu nei mea o tai tolu tau sanga o montanga
pa yei. Wala tasi. Tasi le montanga tutusa uma tangata uma. Le aise lave lave. Pau wala na mafautuanga i le mele le montanga. Wala montanga le sa vevesi e le settlement le. Ia e peitai ane. Na o ia matolo, ia tala noa malo ia ale malo. Ai foi mai. Ese ele talia ele malo e tai o le malo. Le mele o le whaonga le tasi o le tausanga o le montanga. Ai mana o ia le tai o le malo. E whaonga te pēr tolu tausanga le iai. E sa o la pa o fai atu papali. O le settlement, po te unga ina ave te whaafitu la fono. O le settlement le ma te unga i o le mea o le ana iai le sao o lua mawhi mata. I te unga ina ave lo ano i o le ave ma te unga o whenga parota. Sa o le tui. O le nei le tu. Ma te le fai atua fui se tala pe whapea. Ua ma wha ma ua lunga i le vana nofo ai mai tu tino i o le malo le pale mene mane. Ai mana tua o le fi naunga lena fai. O le fi naunga ina ia mawhai o nanga waa i matou. Inisi o vaenga i o le tu la fono. O lona winga. O settlement po amendments i ana fai. O mea na matou mali lia iai. A wha upula se wha upunga whai ngofie. Mana tua foi na tau fil fa amsinonga o matou mali lie e tala no le settlement ai ia ua nei o le fa iunga wai umana o fa amtalatu tulanga na ioi e te lele masao ma le fionga ia fe mata fa pele fionga ia toala pon fatio i le fainga o le amendments le na fai el parliament. Era ki ara papari ia tere fesilia sui le HRPP le te mine tala no e te utauna because they were not even present. They mean natala no te wani. Ia, ta te whaia se tala maleava male mingao, leanga o le pale mene, o sui o le atunu o a uma o na tōwhia. Ai, ina ia mala malama le mitaupu. Nāno tō whaafafonga iai. O le tele i o sui o le pale mene e maise ia mantua fo o le maota e tumu i tō tele i sui o le HRPP. Ia tele u te u whaalongo mai. Ia u whai atu suinga ia. Ai le i loa i lātou. Ia o le mafuanga na leo na tele fesiri. Ia i fo inisi sa le fia. Ai maise sa ese tasi o sui sa fesiri. E ale mea o le a whaonga, i le monstanga mai a le si matai, mai le si nuu ave e whaonga e alu ai i le nuu lae o loo fia alu ai. Wa le sa ieri suinga le na whai. E ala sa tali e le minsta, ai o le tūlanga le nātui, sa le i mala malama le tele o sui o le pale mene. I te unga ne, ia o le anganga na leina mātou taritonu, o le awala whai ngofia lea, ma ole a mawai fo e matou le manu malo i le mawhai o na matou o e le stala o matou sui. Pari, don't answer this question. I'm just going to repeat my question. Don't answer this question. No wingo pine fo ila man launga al ministale na famai o tapena o te unga ne fo fa ele it's got nothing to do with the court. O le sa tapena mai le masino o mati mapele o to sanga nei. Pause. Okay, here's my next interview. Here's my next question. Now, papari, au le yo o tuala mata upu o le ko mai ka ko fa ko inga monkanga ye le la au ka. Au le it has just crossed le wo mai lo mafofo. Talo fai papari. Ile to tele o sui na fia tuola to so fai fia tauva. Ale fu ka mala mana mane ino e ma lo le fa msinonga le nei. E se numera tasi ele whaavaea sorry whaavaea unconstitutional. Number 2, discriminative, whailonga tangata. We're too late. Because e se le whaari wina ele loia sire le malo, maleali officer siri whai palota, ora tu la whanu lea. You see what I'm saying? Wa misi ato hele opportunity, ana isi matayo le tunu, wa fia tau wha. Wata puni lisi male stalane swafa. Ja. Fa upu a sisi tūlanga pe o ne sau no, o ne nā, ta te talanofo i maleava male whaalolo, leanga o le minsta tō fia o le tātou atunu. Ai a whaia se sele mene sau no iai, o lea mātou te mōli mau atu, na mā fua le teu te unga, ona o le whaamsinonga. O lea ala le sau noanga le minsta,
o lona le na manatu mai fa masino le tunu ale o mato ta utino atu ele ai e te lele sao le fa masinonga lea mai na mafua amendment ia na fai ona o le fa masinonga ana le fai al fa masinonga le tui o te tau atu le tui fai ni amendment se tui fai fanu tatu ti o se ia fa pea o lona winga o le vaenga lea na iai le tu la fono ai le i fai amendment ia o le vaenga lea o faatanga ai sui o le palemene o o lo nofo i te tonu le HRPP e lua se fulu mon tupu pe lu fultasi e mawhai o na o ile afo ile palota e avea ila tau masui tau va e au noa ma se montanga ua le vaenga leo tu la fono na lai o na matou finau ma o le mitau pulu fam sinonga no lo wingo pine fo ila man la un al ministale na famai o tapena o te ngane fa fa ele it's got nothing to do with the court o le sa tapena mai le masino o mati mapele o to sanga nei. Okay, here's my next interview. Here's my next question. Now, papari au le yo o tuala mata upu o le ko mai ka ko fa ko inga monkanga ye le la au e ka au le it has just crossed le wo mai lo mafofo talo fai papari ile to tele o sui na fia tu ola tu so fai fia tau va ale fu ka mala mana mane no e ma lo le fa msinonga le nei e se numero tasi ele fa vaea e sorry fa vaea unconstitutional. Number 2, discriminative fa longa tangata we're too late because as a said fadi di wina ele lawyer sire le malo malali officer city fai palota ora tu la fono lea. You see what I'm saying? Wa miss ya to hele opportunity ana isi matayo le tunu mo fia tauva wata puni lisi male stelane swafa Sao le tui o te fia fa mala matu i tu ai ngā monutanga ia nai u ia le settlement nei ma le sa tu te tonu o le teu ngol tu la fono ona ia el mato te tonu ngai ai lava se tasi po nisio sui sa manatu ale fai ngā malo ina ia fa au pea ma maua le ava noe tau vai ia o te reta ua tua ia ngai e ava ma mi ngau ai tau ana fa pena atu e fa monutanga na tu mai te tonu o le fa iunga nei o le fa msinonga ai pangalea e tele ina le malama e tangata o le montanga mua o le montanga lea na fa sao ina ai le fionga ia le atinu ia ma le fionga ia pali niko le wa tau va nei suafa tapunu o le suafa tapunu o le alala fanga i vailima ele mafai na lo le tapunu le na taimi ona ele atoa tolu tau sanga o lana montanga o le fai unga la le alfa msinonga o le na mafuai na oia mafai na oia tapunu o Nicoli hang fa pena fo le atinu fo ele atoa fo tolu tau sanga o lana montanga ele tu malo le fia lo i faleata o le mela o tupu ua faatanga ele tu la fono lea au mai le monotanga e tolu tausanga mai sesi nuu o loo matai ai tamali ia ona mawhai lolo nal o whamalulua tua o ta ua lava suafo tamali ne ina ia malama le mita upu mai le toi nā tia fo o tapunu Nicoli hang o lau mo e nei i le tu malo lea o vai maunga po le lo po le lua po le tolu i lona suafa tapunu a le monotanga la e aluai le tolu tausanga le monotanga na au mai o le mea le matai e lona unasai i sa wai o le fionga i a faumuina o lo i nei Wayne Fong wa fieta mo i faleata i lona suafa le atinu o ele a tolu tausanga a o si i mai le monotanga a le tamali i lea i lona matai faumuina mai ngā ngaifo le fanga tolu tausanga le la mawhai na wai la uaia tasi le montanga lua le montanga lea i tono le teuteunga lea na o sao ai mai sa te tau fo i ona sao ele to tele o isi tiui sa fia tau wā montanga lea so se tolu tausanga
mai le teimina e matai ai. E tau lia. Ia mo whataitainga, o au no matai le iwa fitu. O utango loa lea ave le monutanga na whaatino i le iwa, i le lua afe ma le tasi, ona o mafuanga nei, o la ute iloa, o la iai le pule nuu, o lo soi fua mai le teimi nei, sa mawhaio na sainia la pepa. O le tula fono, so se tolu tausanga, tasi nato i nga montanga o le meta upul nei. Lona lua, o le monutanga lena alu ai palu ma tuala Bonifacio. O palu, tolu se fulu tausanga o matai le palu salue. O fia whaangalo na awhemata. Ai le a tō le montanga na whai le soafa awhemata. Whaonga i lo le montanga le na whai le soafa palu. Whapena fo ia tuala Bonifacio. O lona soafa o lo fia alu ai, sa fia alu ai, o le te vanga i Sawai. Ai na a tō le tolu tausanga lo na montanga i le au waa. Le na matuai, o le la ualu e le teimi nei, tolu to inga montanga, ma le montanga muli. E a mata o na tau mai le teimi te puni ai le lola o sui whaatu. Mai a o ke topa le lua felu se fulu, le aso lufulu tolu. E a mata mai a o ke topa, e tau anga i tua. Alona winga, lua felu se fulu, lua fe se fulu iwa, lua fe se fulu valu. O lona winga, o le lua fe sulfitu, a whaina whaila montanga le tolu tau sangal na. Ia o na whaila na ea, o lona winga, o sui o i tu malo, ele i suia i tu malo, na mawhaina alu le tolu montanga lea muli. O sui o i tu malo, o lena suia i le tu la fono, fo le o i tu malo whapalota, lena mawhaina o aluai, e tolu tau sanga. O montanga o isi nuu lena au mai ai. Ia o le fa nga ai le si vaenga le ia le ati nuu ma tapu nuu Nikoli Hang. Ia ma le montanga muli lea. E te matai e lua i lo nuu. Le te fia alu pe o le whateteinga o Palusalue. Tōru sfutau sanga o Palusalue whaila nanga montanga. A o fia alu le mata. O ala suafa mata. O le suafa sirion tau e tonu o lona alalfanga. Lea la umwhai ai. Fai to inga montanga ie whaatanga nei. Ai te iloa le metui. E tele o tangata lato te le iloa ia mea. Lato le iloa mi. Ai ieli tato nunga ana malama le to tele o le tunu. Whanua ma whai o no uma i mea ia le ma ua ma sao i ma Palusalue ma te vanga. Po tuala. O le winga le nara o sili le na whaitu papali. Lea ua e wha malama nei tua i ngā monotanga nei. Au lea wa sila mai nei la tōna fia tau wā. Ai ngā, maybe ngā re kasi ako i ngā mongkanga. E wa koe le sikala. Ai ua le mawhai o na tau wā. O na ua le wha maliaina le tasi le monotanga na wha malama nei le ofisa. Nā o lea ua e wha matalaina ni e wha. Ia wa tuwai o na le sikala. Ua le koe si mea koe mwhai. Tau le tui. Ia, nana ufa pe atu. E iai le mafuanga, i le montanga lea o te sao whangai. E le mafuanga na musu aina ma o e whaalau ai tele. O le matawhai oi na, o le matawhai oi le na ale ofisa sili whainga pālota. Wana na tau iai le manatu ia ma o mate o tau le tunu. So se tolu tau sanga te whaatino e le montanga. Po le ale umitu. Ia, se sila oe. E lua se fulu tau sanga lena whai ela o montanga lea ua o sao ai nei. Ae whautua ina mai ma ua le loia. Pari. Ae fialu le whainga pālota. A ua te wha lama le melna leanga e o lai le malo le authority ma le power. Lai ala tau le numela e ma whai ana la tau to so ia le tu la fono. Ia na lea o ngā leo le mena la ina ma sila la o le tele o le afianga o le mele i tula fono i e fai. Awa o le pao lai le whainga malo. Whanue ono to e suia ma to e whaini steu teunga. Pe ana sa lato si le fia. Ai lato le si le fia. Tene lopo le si le fia po le lei loa e lato lo i ona wha winga le tula fono. Ma le wha lao lava. Lo wha tai. E le si vaenga le wala ngai e le ngā re paunga o kai minga o el wha masingo pali o le fifa longo lo kung pe a lewa uma le round 1 le la ka o le round 2 o le ka o la le round 2 pa mai al tato marolonga fai marolonga le ti life to tri mai fa wa utal longa mar sungo pali
Talofa Samoa, o ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Canal Real Estate I Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, po sau mo kesi, o loo e fiesila fia, po le hase tau e te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o loo e nofo I se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu I lo mota, a wā se whaataltal noanga I laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo u whinau, ma lo u whaamaoni, a wāsi o tanu Samoa. Whaafitai. Whāwau tanuanga malisunga pali I le nei tae mai mo mai ale tātua tunu. Ia, pali. Ia, leo malama o montanga. Ai ei le isi raunga e koe anu koe whawhamsingo. Sei whaisina whamtalo. Io tui, e se le whainga tā, o lea le a whaai ia o whamsinonga. E lua whamsinonga I tono le lands and title na o walu iai. Ona o le whainga palo tale nei, mua turia o le matou nuu, ia whai, ia toi ave tua ma umalo. Lona lua, tau ma whai lo matou nuu e ese lo uswafa matai lua fisuruiva. A wae la tau te loa, a whai e ese lo uswafa matai, ele mwhai na walu, matou o le whamsinonga lands and title, o umalo. Whai le whamsinonga leo o te whamtala atu nei, le toa o manea tatala noa, ia matou malo. Ia, o lea lawa usahuni o te alu nei, whai lau le stala. E oi, malo o hatari tonunga. E ai ua uma nei mea matou te pisa ai, na ana o latu a saini. Ia ale mea oi, o te latu e saini, mai lau pepa ave le stala iau. Ia e musu ia le polunu. Ia, o le mena le na lei na o le mta o pul whamsinonga. Ia, o na whaatu mua leo pepa uma, pepa e pei o na mana o mia e tula fono. Ta siar pepa ele mawhaina o watua. O le pepa le e te tau o na saini ai, le pule nu o lo o iai nei. Ia o walulo a mea o pepa. Ma o lo malesi, ma le whailau tusi o le mātou vāenga whaupwhai. E nā antu atua I leo vāenga I le ofisa o whainga palot. Ia si tiri leo hawe mai, pālia leo saini al pepa whatu I, le sa o mea mwhai pe a whai a musul pulu nu e saini. Ia, whai mai lo le tamaita I le sa whatu mua pepa. Siri lana e saulu teo o I le election commissioner. Ia o latu lo ina, whai mai le la whapupu atu tala. Whape mai ia election commissioner. Pali ele whaina el whatu aja. Ele o saini le pulinu, mai ele ai fwoi sau monotanga mai o lo ia di teimine nei. Ia o whatu lo ele election commissioner po le i whai palota. Lau sunga. Na o mana saini ia le monotanga o le tasiva I vai lua whi maritas. Na hoi saini le pulinu. Ia whai mai ia election commissioner. Ele o le nā. Ele mawhai on tau lia le nā monotanga o luas full tau sanga o whatu o le tūlafono. E se lau whauinga na tūlafono o lau whauinga ina le le tūlafono ma le matoloia. Ai whai mai ale le ai ele mwhai. Ia, whaupupul tala. Wai tele mea tatau o tatala noa. Ia o whai tuloa I le li ofisa whainga palota. Ia whapenei. Te ango saini mai. Wa e te ena lau tārsanga. O te fia le stala. Io, le anga e te tau na te au mai le melena e whamaoni ai wa te ena lau tārsanga e le stala ia ulwhai ngā palot. Ia saini mai lo le me tau rejection order. Ia na usau lo le usau I o le whatali atu le matou vaenga whaupwhai I le mea sa matou ia. Ia ma o whai atu le tala whanonoa. Wa le ma whai lava o na saini ia lau pepa. Ia na whapena lo le o na whai. Matou tapenai le mo le sila sanga. Le ala se tala fela na I tonu al potu whamasino ina wo olau matau pulu whamasino ngapa pari. Ia, tau whai a whapupu lang o le tātaimi. Ia, amata lor whamasino ngā amata o atu le HE office. Wai represent le lawyer sili. Ia le officer o election commissioner. Ia whapena malalato ua lawyer, ia fo le lawyer le suitau vala ia nei o le fionga ialo au. Sa ia I tamaitai o tima lea vai. O le mena mua ia le HE office. Sa tau mawhai e strike out ia la le stala. O le maua latou
e le taulia le tolu tausanga lea i le tasiva i le luafe ma le tasi lea o te le stalai. Ia ona whailo leo fina unga le loia, ale eichi ma le ma wha malama mai ele afo, ele whamsino, whai mele whamsino. Vai outou. O outou e tusia le tu la fono. A o matou, e whauingaina le tu la fono. O lau vai le mta upu le tau te au maia. E sa o le whauingaina pāli i malana loia. E se outou. E whawhewheo no outou whai mai ave ese au ele taulia la le stala ona o le afo o le montanga le te fet. Man tu foi tuile no foi atu o la montanga na ave. O le iva lua fe martasi. Sa e pule au. Ona i tu malo e vai e pule au. Po fea le tolu tau sanga o te avea. Le lana fai mai lole ali famsino. A council o te fato nuina tatou whanga solo i lesi tūlanga o whamsinonga. O le atele teimie e whaalu, ai se sere tō whawinga ina o tūla whono. E sa o le mele fina o mei pāli i malan loia. Se au tau. E alo, se e lo le whamsinonga i lesi vain. Ala se tala le pule nuu, sa apia le pule nuu i le whamsinonga pari. Ioe, le la o ne le sue ingo le pule nuu, wa watu ne le pule nuu sue. Ea, o le mea mali e. Ia mantua foi o le la tau whauinga ina, o le current po le pulu le e nei, o le pulu la le e nei. Ai le yo la utala i le tau mwhai e saini le pulu nuu lea, e iei le matou pepa e whaamau nia mai e le monotanga, i to tonu ai o le fast, a matou mai tonu e vea matou masui tau vare fast, e iei pepa e whaatumu e o mai e le matou vaenga, e le matou ofisa, o te alu e whaamau tinoa mai, pe ua whaisa o montanga pele ai le nuu, o le pepa lalna, e saini mai ei matai e to se fulu o le matou nuu. Whaatasi ai ma le pulu nuu. Whaatasi ai ma le whaife au. Te ilola atui. O le pepa lea, na whai mamori mau. Mati ngā ina le matou pulu nuu. Awa, ua tu i nei le ua tu i nei e Siria whamsino. Lani mena le saini ai le pepa a pali. Au lena e saini le pepa whamau ni ai, o le whaamau nianga o le montanga, se fulu matai le whaamau ni ea. O le fwete saini ai, whaatasi ma le whaiwheau. Ia o le pepa lana na whai ei lo whinaunga. Su el pule nu. Ia whai lo le su enga. Ia la au ta ua tua le mena maua le pule nu i le mele. Mana tua la, e iai mo me tau affidavit, sa saini ele pule nu, e whaamau ni ai le, la iai meo, e lua pepa. Lua pepa sa sainia sa fa mau ni ai ia le sainia le pulnu e lua i tonu le electoral commission office ma le pepa la le matou lena u fai etuna na fa nga le fast e fa mau ni le montanga ia tu la melon matou loia fe siri lo le pulnu lau sunga le pulnu o lau saini le pepa le i le affidavit o lau saini la fa mau ni o lau saini le si pepa lea e te saini ai fo i te tonu o le electoral commission office i le fatu muina o pepa lesi sui tau va fai mai ale i le pulenu i o lau saini lea o mai lo i le pepa la le saini ai i ale fast le sa ualu fa saini mai matai ma le fai fe au ma le pulenu le foi saini le pulenu fai mai ale fisire le matoloia o lau saini lea o lea i le pepa lea fai mai lo tu lo le pulenu fai mai lau fionga e le ai ese saini lea e leo lau saini lea fai mai oso mai lo mal famsino o le alme sei lau saini fai mai al pulenu e umile vai o le sale i o te saini ai e pupu le vai o le sala o te saini ai se o saini lea ia soi le male li famsino fai mai vai ai ale a male e male i ele umi pe pupu vai ia na soi ale li famsino sa no mai lo famsino lau sunga le pulenu o te whamana tuatu. E te si le fia le sala ale tangata e nate solia ma mori mau pelo. Fai mai le pulenu le ai. Fai atu le whamsino e se fulu tausanga i le whamasinonga. O i le whale pui pe a maua oe e te tauto pelo. E o le tulanga nana oe e le whamasinonga. E o le mele nana umalole na. Ia fai mai lole li famsino
te tari tonu ua lava ia mau o le ua mai uma ia mau tusia le nu o fale ula ia whapena foi mau salangolongoina le whamsinonga au leu o manatu ua lava lea mau ua mātou aiat nei ia o lea se i whaile i unga le whamsinonga ma whaatusa saini nei pe mo i saunuanga ale pulunu ia ona umalo lea wha umat pere ua uma le whamsinonga whai mai loa le whamsino ia o leo o tātou whaalongolongo mau tau whaafonga i mau ia e lua legal issues ia la o vatua mua o le legal issue le melea o le monotanga melea o se sao ai whai mai le whamsino a candidate must render monotanga for le upulea for a consecutive 3 years le whamel vaenga lea na tolu tau sanga mulimuli ale mau tui na wat so se tolu tau sanga tasi na legal issue na peisa el fai ungal nei o le tala al whamsino so se tolu tau sanga o na ho mai lole i le si legal issue mulimuli o le saini ale pulenu man to le na saini pulenu le sa ye le iwa lua fe mal tasi o le fai mai le whamsino o le foi o te vaiat o le tau te fai mai e te tauna saini ale pulenu le ye nei le vai al whamsinonga monotanga must be signed by e tau e le upulea a means any ala lave mai whamsino e le na o le pulunu o ye nei po le pulunu o mai so se pulunu e talia o legal issues ia na mafuai o na langolangoina ma o manu malo i le whamsinonga lau fionga tui a mata mai pali la forsanga fai mai le tala al whamasino ilana forsanga la mai lana whaunga ua fai mai le pulenu le whamasino ia ua uma ia tatou whamasinonga ua lava fo ia mori mau ai lua ia legal issues po mantara upu tau le tūla fono na o whaapupula atu o le legal issue lea e te tau o na whaonga so se tolu tau sanga a candidate must render monotanga for a consecutive 3 years. Lona winga so se tolu tau sanga mai le taimina e matai ai. Le lai whasau ina iau. Lona lua lesi legal issue po le vaenga o le tula fono. O lo whapea mai. A monotanga must be signed by a pule nuu po sui le nuu. Te wha mai fo le whamasino. Po le a. O lona winga. So se pulunu e leo le pulunu nei pe ona fai mai ele o le electoral commissioner pulunu nei po le pulunu ananafi po whatever so se pulunu o legal issues lana lena ma fuai ona matua fa malo sia le melea wa o manu malo ai ma lau ai le unga ua fa tangaina nei ona alu pa ali ta vita moala ele stala mo le fai nga palota lua afe, lua se fulu martasi. Papali, to e lua of city. Ola of city le fai atu, o le tali o le I pele ai. Papali, I unga ia le whaamasinonga le te maranoe. O iai pea sou tele tonunga I le judiciary system a Samoa. Tuate le I o lo whaalangolango ma lo tele tonu. Ana le ai le judiciary system, talo fai a Samoa. O le tali, I oe tui, e matua I o ulangolanga ina ma o wha maonia le ngā luenga a le whaamsinong. Asa u fina ngalo le saunanga le te tai o le malo o ua attack, whaunga pelo pepetale, attacking the judiciary a Samoa. Asa u fina ngalo I saunanga le malo ia ua oso wha ia le ngā luenga whaamsinonga ma be kuskusu di ma le whaakingonga o ngā luenga whaamsinonga. I o tui, na o lea ngā ua lofa. Na o lea lofa I ali imata mai tai whaamisino. Pe ana ufa I atu. O le ngā luenga le whai whaamisinonga. Pau leo le mea o lo malu ai Samoa. O le sau nuanga le tai o le malo ina ua sau le iunga. Ma sau no mai whapea mai. O lo o iai se ali I whaamasino. Ua tele lona le whatuatuaina. Ma o ana whai unga foi. Ua te tau na sila iai le Judicial Committee. Ale whaamisinonga. Ona o ana whai unga. Ioe. O ni saunuanga tu la foa I mani saunuanga ua whaamatau ai le whaamisinonga.
me tonu le mātou te whinau ai nei tui, o le separation of power. E le te tau na ia mai le pale mia tu loua, i whaai unga le whaamsinonga, au mai tau ma le nganga whaaloalo, ma le nganga lofa, i le mele wa afia ai, sau noa le li pale mia, i winga ua le taritonuina ni whaai unga stasi whaamsino, au tau tino atu, o le separation of power, le fo ua iai maisi pili ia, talo whae, a whatu lai mai ne le commission le, o le judicial commission le, po le committee la tau te hire and fire ia whamsino. Ia o whela tatou malu ai. Ia, o tu langa na te tau ona mātou wa ai ma le whaanoa noa tele. Tu a mātou whaanoa noa, pe a whai, o sirisire fo. E iele tu la fono fo, e sana e whai tio ina, ni whai unga le whaamsinonga. Ai a whai, o le contempt of court, pe a whai e whaafonga mai le atunu. A au mai lo le whai unga le whaamsinonga. Aua ne e to e whai tio ina. Ia la sau tō whaafonga. A whai ua tua ina whaamsino i le neimata upu e le tatou taitai. O whea la ala malu e le atunu. Ai solo mua mai i le taitai o le malo. Ua le to e sefe ma malu le atunu. Pe a whai o le a ia le li i pale mia po le kapeneta i whai unga al whaamsinonga. Ia lau tali atu le maleanganga whaaloalo. Ma e o te tali tonu. O te leo whaatu, ai o te waaia o lau whaamsinonga le ua le fia le fionga le li i pale mia. Teilo iai, ai au mai tauina. Pau leo le mea o leo teiloa. O le whaamsinonga le na taune ua mafu ai le sau noanga le. Tai le malo. Le whatanonga ma le sunga pali panoa tawita mola. Ia, le sila mea maari e le whakanonga le mpari. Salo le sila mea la o le loka koi lo ma le prungu. Sua ma le prungu ulenga mo le mo pipelo. Ia waleng wham kalang e padi o kalangan wham singo. O le whaasalang o le kanga mo le mo pipelo wham singo. E sifurkau sanga. E loka ai. Ile whale pui ongo o le mo pipelo. Whai le maronga tari umai. Whai watu tatu proklame i le nei e fiafi. Talofa Samoa, o aole nei o Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua i lalo o le whaamalu o le Aotearoa Canal Real Estate i Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, po sau mo kesi, o loo e fia sila fia, po le hase tau e te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o loo e nofo i se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai o na o watu i lo mota, a wā se whaataltal noanga i laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo whinau, ma lo whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. Ia, wale toi pō mana e le tātua tunu. Leso whareire le tai au. Lesa tai e le tātua tunu i ua matangi. Zazu. E le ia ngai Samoa ane whatawhatafa nei le si tua Samoa. A ui o le tawilinga leo Zazu. Le na fia le tātua tunu ui le. Ma mafa o timunga. Ma tele mea na whaalea ngai nai. E le ngate lo tātou tāulanga. O le nā fua fia i ma le tele o polo keti. E pei o ala lau papa. Ma la sima. Ma tūlanga ma whapena. Na matua malepe. E le malosio ta whenga. Ma whaalea ngai nai. Tele fo so longa. A nga ilale ili tu sae. O le motu lava i polu. A o le tu i sifo. O le sa motu si ele ala lau papa ina ia whenga. I le tua oi mamalie. O le mwhone toi kolosi mai ai ia. O le whale tua masanga. Ai a tā mira no fo iu te sau i ale sa. O le mai fo ono ua motu le ala lau papa. Mo pā le vai le nai le pi o ngatonu. Ina i ale sa i taula lata le whale sa le kale si mamona ina i ale sa. So, o le whale tua masanga aia. Ia ma le whale ana. Le iai ma se sin koe mwhai koe sau kaulanga ia pia. Ongo o le tu langa le na. Ia a o le tātou la vai ia tau langa.
ele ngata ina lolo vaia no whanga masani e masani no lolo vaia. Ale mele o mai tau ina. Wo whaakikele inga sore. Koe whaakikele inga ale mele o ia. Ole mea, ko sa le sa kako celebrate le si vaso le kenge i le mori kisimasi. Ai o le si vaso, kako ka ele lo swimming pool ka ula ngopia. Well, ele o se mea fau nei le nei mea o le lolo vai o no fuanga masani tau fusi sa leo fifunga lei vai moso lolo vaia. Sau fa solo ma toma i vai singano matulanga fa pena. Ai mai mo mele tunu. O le fa e motuna yata ia, mai mo ma yata ia. Ia, o le va inga le sa yel tatu aturu. Mafau timunga, tele no fuanga lolo vaia, ele ngata i le taulanga i pia, ia no fuanga taula lata mai le taulanga o pia ina wa fale ngai nei le mafau ta fenga, tele na mai ai ia sole. Ia le si mea kako malai vale, ka fe sole kako malai vale. Ki kilo mai foi la tatu atu, vai. Le anga le tatu malai vale, ia na wo to si le fia. E lunga ira e ngai alwela wala le waf. Ha. Ai sau lalo I kasi lalo I le tato male vale. Ola ngo bika. Ole vai umale ao mai lunga ile e ngale sau I. Wale sau walu ngatai o ile lo isa kapuala. Ki falo lalo I le tato male vale. Le lanto se sira ila. Ia walu akulo la le vai. Ala mai ama dia lo fina ngaro. Ya lo vai lo marka ko male. Ele ngata ole fale fou. No ole vai le ni ilunga ole me le na I vale le. Matutua mapaka I valele le runway ma le tarmac ina le male valele fia wal kupele nga fai singar ka ko male valele le well you figure it out yeah ai lunga nga kolosi le mafo fa wala singa nga fai ka ko male valele hey o ko le nga masenga kimule mea this is what's going to happen ya le o valungi o mangeso ngi ma le o le mea ele itapen ai sa ta tau ona musu yais se insinia tato famolmola va ole mele ngo ye well le what you learn now here's the thing amaui nei le vaile I have a feeling ole tato runway e tatau ona toisiaki le to tele o to le mala mai le tan le fa for safety purposes because there is no way e mau ye le vaile ele no kaya Malaysia so ye le vale no safety e kau nga mokingoa ele iai se vai ngor ka ko runway watai pele iai se vai ngor ta to runway I palasia ku se vale le ai solo via ku lo le pala wa I lo vaile well you know what I'm saying you know what I'm talking about ta to mala mai au to sunga ye le engineer tu langa le so ole sefe mala saunga le move malanga inga vale le going in and coming out. Ele tato mala vale. Almena le tupu tato mala talo fai. Ia I maisi mea o isi ate no matamatai. O le ofisa o le Western Union inai I sale ofi sole. O le ingalweng. O le ofisa kungo fodungo raulaua. Ia o le mea masani inai I sale ofi. Polokalo. Ia lalo shops. Ai lui fodunga le vai la tu talo fai. O la una titilo ia ile. Telo vaianga na whalangaina. Asi kau la ko fa mo kula la kala e uya I me uma ko maka me fole la kala kama la Ya, ewa sang umay nei I lalomang nga. Ya. Kaya lavasi kaya ka ngay kolosi levay.
Ia, vai si malo si le pa le vai ngei I la monga. Ia, fai ke ngā kā la wale ia le lunga la wala le. Ia mai sea ia ngai ka mai. O le makua ko lo pulo. I tau le ia e amo ina le pusa le sila mai ni. Oh my God. Ia ere tupu. A ola ofisiri. Ang hamo amo ngei le pusa I lunga la la papa. A tupu se pefea. Who's responsible? Talo fai. Ia ai ua mai ato e sauninga o le maliu lea a o le mela na ofo I le loto. Ioe, ua tātou o atu nei e whaatino le mea lea. A lea ua whaalu le 4 miliona na tātou atinu. E ta pena I ala e whao ngai lea tunu I le teimi o tunanga whapenei. But, o lea ua tātou iloa ne, e le I kai o ngā lava le whauina wala pa. Awa ila lalo maunga le mariu lenga mai momangi. O lalo maunga. O lala le whao ngai le mo meo maia. O le awala sa whau le malo e access I te tonu o le awhiwanga. E leo kama fole le alu whapea. Na, e alu whapea nge ila. Ia, no ngai are. Ia saulo male vai. Le si ala papa. Na paula le o option o te toi. O le maia lea. Ia koe fo. Anga moku nge ila pepa. Seisi. I le mele ka fefe. Pola le mele aku po nge mea. Anyway. E miliona tupe. Faalu le tātou malo. E whaale ia ti de le tātou wala vai de taulanga ia pia. E le I whaalu ala na miliona I le lua tau sangatarwai. It's been years. O lo o utalosia. Ia vea le nei mea na tupu I taulanga ia pia. Ma mea vaveo na toe. Whaise ngan wenga. Ai me se ka ko ia I le puma. You know le puma lo kanga kwai. Se whaanga yoi. You know. Wa vavenga whaisinga wala wangi koe lo vaier ka ko kaulanga whapea. Wa polokai ma le whewa inga ala tātou watunu. Ia la tātou tulu batai dei. You know, the funny thing on melok whakarakaringi. Poi lea tunu lela mo swani ia Samoa. Donated tu pe whala le ia tātou ala vai. Le fuela koe alu le ala vai. A koe kimu fuela al kausinga fōu. Would it be the same story? I don't know. You know, what do you think? Lalo whiringalo. Write to me, comments. And we will talk about it next week. O le ET Live le nā. I le neia fiafi o le asasa. Mana tua leno whai atu. Na misi mele tātou proklame na whio no tūlanga le marfio na ua e si le whia. But o le atu e fo I le tātou proklame. Ma o le tātou proklame ET Live mulu le netu sanga. O le asto nai o le vai aso asau I lona taimi maasani. O le proklame na mo ne fiafi. Whaftai so ngā tangalo manase ma le LJ Huka. Mana tua. A whatau so fale, tana no ia tangaloa. A sa iri so fale, tangaloa ia tangaloa. A o e mafau whatau so fale. Le mea mo mua na te whai nei e malamalama. Whasiri ia tangaloa manase. Male company. Ale, LJ Huka. ET Live na mo ne fiafi. Tātou toi wheroi. I le sto na I le vasoa. Saulo na te mea sani tāl fitu tau. Mo le tātou por club mudu na nei tau sanga. Luas furu. Ia, langa kako ki le wheroi. Kakako koe wheroi I le so. Kongai. Ala sfere kismasi. Ale ava no nei. Mai le pulenga ala ET Live ma le talano media. Tui o folo fatu le tatu watunu. Manuia le kirsimasi I le aso whareile o le vaso. Angole le tua. Ma wha manuia ma taita ilo tō suifua. Ia tatu tau whaiaulia I le kirsimasi. I le manuia I le angana lei o le tatu tapau siridan. Si au le la sona o le vaso asau. O tui le nei.
Merry Christmas, everybody. We'll see you next Saturday. Pasui for you.